Tun trum chu Hotel Imperial Delhi lunch nei turin kapunen kan kallu dona chuta kan kallu na kan lunch nei na munte le achung te then khat karon tilang dona abula tanga top thlengin in lo thlir don nia mitam takin hotel dang poron tilero intia la meridian te karon da to a chuan radisson blue te pokron da to a tuna chuan imperial kan ron da ve thung dona abula tanga top thlengin lo thlir sak don nia anuam khop mai hmunom khop mai. Yeah, really brilliant, brilliant. Here Imperial Hotel Kanya join and please hello ma mention about the little. Yeah. Yeah. What a big Bonus. Yes, look like Bobby. Governor Generals of India. Look like Bobby there. Yeah. Like a bit like. That's why Imperial is make it. You see? Yeah, old mirror. Yeah. That's Let's okay. go through. Which one? King George V, Taimo. This is King George V. Oh, that's the King George V. This one, yeah. And who is this one? Lord Curzon. Lord Cardin. Oh, Lord Cardin, the King George V. Like this. Kanya. Tanan put the can kinga. The vine vine can call on him. This swipe on the cup. I don't know. So nice. Yeah. Imperial Hotel ahe kan kalme ka. Jo lunch te kan banai dona. Anom tu ka babi te su te kan thian te. An thleng thina chu wang chon hotel tha tak omani ti ka. Kanan solo kani. Thank you. Hei achunga danan ta. Chuan hei. Yeah. They make it lovely. It's amazing. Again, you can tell. Until siam dan aban zong te ro pui tek ka mu no ma so wang chuan hei hi mu ngai turin ka du'a kanan in suai li chu chuan he lama ka kalanga come here he lama kan kalanga mind the step yeah ki pui tek kop mai chuan hei hi restaurant ya nakina lunch mi nan ran ei dona dinner te lunch te hey long. This is the board. Sort of board, isn't it? Yeah, so Yeah, cute. Yeah, so cute. And hey, and lay out to a Thai dish. Hey, Thai ho department and yeah. And see, I'm Thai. See Thai. Yeah. See inside the house. Arum sunga kan hei mi eng maza pani pali paruk pare tai pare dan thutheya chon du chon an la squash tai ni ro hei Thai restaurant Imperial chunga ania kan la zok ani internet. yeah, the spice. Okay, here you are. Bainal recycle po design ang tiam ema. Ito na lunch kan karon. Hey, bar ni ve thunga. Moi khop. Yeah, here, okay. Ito sang ka sa song pakat lifan niya. Helan sila zi da ve thunga. Helam chu Indian leader. Yes, look at this. And by Chakop, my Munum Tamani room pon wama.
chuan lai hi kan kal zelanga la bar ve thung tilam hi buffet an ta this is buffet yeah Indian buffet yeah and you can drinks you can do anything you want here join here the food layout here for today yeah hi atui me lom to pa ai ti ring chuan hei kapu he tai lo thok ve ring friend come along you see helai hian hi tui deuh an lo da boka eng dei starter ta nan me a chen helama hian hei vaina ei tu look at this we can have that yeah sprout lung le thak to hei sprout le apple te nen anang la pa sauce ni tu takin hei pork roast pork Sunday roast pork ani hi hei section dang an ni le a hei English devin like sausage nen omelette tani sausage omboa potato curd omelette oma yes that's nice one too and helai hian in spaghetti lamani hi artui te ku ke sainanda ru 10 page lama hello how long have you been staying here long time yeah okay here turkey roast turkey Christmas turkey yeah Christmas turkey lovely one yes yeah how long do you take to make this 3 to 4 hours. sorry 2.5 hours. 2.5 hours for this in the oven okay what degree 180. 180 in 2.5 hours yeah very nice okay turkey pon siam thiam le ni ei hela hian in tur du tan ison du tokin an siam bokani hela hian buffet diksha ya session omle a tanan tile a yes different again yeah this is sushi yeah you are you see sushi is making life lovely making yeah sushi department nani le tai Japanese how cho kan te khani ya and the pick up my hela piano lo ri reng bokanga on a son thut na nuam tak oma chan helai kan la le lok anga hey cheese alawam le a hey cheese hi chu Gouda cheese tani I think that's from Gouda yeah it is kona lo ampa en kol tu no ma he ti hian anda veka he tiang te hi hey Imperial hotel kan ti khan tia can I just go out okay hello thank you yeah just taking at the moment later yeah it's okay hela hian train ka chu and in ready to na samaya open air in so tamin grill and siama hey an bei hey ati siam lai a fresh leni di kha kan chiang do na ni chon ke hi ngin what is this Butter. okay okay and here another one good very good I like again lo siam le boka thenin dang takin chi sang an siama heng kan hriat lo ania then chu chunga kwan chom me a omani cho te a hia khu na an siam ani a tra ang mai khan an thiam hle mai chon helai hian athen chon an reservation ania helam hi ta hian thut na in kim om veka hei open era ei du te tan an siam ani chona mun hi anuam em a kan sei tong khan pak thatak mai an lo siam boka ei father Julian upon nuamatia ei ani po in nuamati khop maya he chunga te ka lupre ka fan kol pui vak to ni tuna ya department hinal this department is nice one yeah nice department yeah I want to go medal tam takhi antara heng lai te hian heng lai te hi kan hunga tam tu ga chuan chunga hianin Indian Army man lai hun
kha an tilanga chuan elan bar a oma tian a kwal papa do to ka eile in teina turin ta hian medal army ho medal chi rang an lo da boka heng te hi pakhat ringa to khi man to to ni a hlu medal thot tak medal man to an ni heng ni an du te me mani e kan sia ka poi mu Do you know any medal at all? Well, they're all got different campaigns. Yes, I. Medal hi an ngai sang medal hi lo ni. Hu hian an vok mai. Ei het ti lam hi kan fan pui le anga ei ti hian ki ta hian corridor nal tak kal chawa chuan thil chi sang conference room te a oma chuan het lama asang lama hian ei ti hian om phei veka kan lu pe na kha ania hei hi imperial hotel kha ania nuam em a kaputen local hian an thleng thina min thlen pui fo an ta hian tuna hian imperial hotel a kal kwala imperial hotel hi nuam em maya ma lai lalte army lai te chuan poster chi sang ten a chuan a chunga hian buffet sang conference room sang tiang kanan nei veka hei hi mi house ho tan chuan anuam em ani ti lai kha kan soi du lo kan ye ka lo me hei pon lam alo ni ta you can just walk if you like. This must be the best hotel. Yes, swimming pool ti khan anda veka engkim nuam khop mai kan thli rang hei pon lam ani vele thong ta chung kha kan phang nual to a ei le in mun sang kha kan phang to a chuan het lama hian swimming pool te oma lai son lui aluang her renga hi lai son hi lui aluang char renga ni anu kap mai o spa he lama downstairs chuan swimming pool this side. Yeah, so nice here. The khan he lama ta po om veka het lama hianin anoi kwan gym ma oma With the pool. chuan health club a om ta so lai chuan pool om le a kan ron fan pui vekang chu hei hi swimming pool chi khat ani ta helai hi ti hian for resident guests only yeah hei ti hian anuam em mai ni hian pool hi amoi topa. Yeah, this is really nice. Oh, I have hết ở tùy trên là luang hầm ăn thiềm gì hết ở hiện chút thiểu này thì đang tùy đi luang hello mấy lần này môi khóc mấy hay là phụ bỏ lầu cái là đi mà anh mê cái này chọn hết lại son khăn thiệt chọn tiền cái là hết là mà son đi chơi rồi mình cái nó chơi pha lâu đài lên hết rồi nhưng về thì India làm rau quỳ gì Imperial Hotel là cái lầu tan chọn thì cần thiệt cái đua mình sẽ lầu là tấm tất cả lầu mà cho vàng chọn karon da lang ania atam tak tepon en la seng lo poi nom mai the heng poi nom mai the ma se anua mani amun hi ti kha ka han tar lang zoi ni chon he lai tang hian kan focus ta ei anal je chu kan theo me tu hi abhang hem prenga chana building anuam sia man lai building ania yeah For a few months. not one day Probably very expensive. maybe 27,000. He hotel Imperial hian hotel thlen man hi zan khata mi pahnih tan room khat man hi cheng sing ni sanga ang ani chu tax without tax ali chu to ve khop mai amai ro chu experience nei na tan chuan a thavia
tin facilities atha ani ti kha kan soi du lok ani so mi tam tak chon lo la kal lu cheu ani badung profile fai khop mai yes yeah very beautiful done. Next time, maybe get a special thing. Yes, definitely. Wow, this is. You like it? Very much. And you look good there as well. We stay here next It suits you. Yeah. Okay. Suits you the best. And here, I'm from Parkway and window of Kopman. Yeah. I tell my yan gift bookshop detail ma. Chung chukan and page in dona. Anuam kop may and give me and be 5 fell mema. I saw the sokalang veni so oh my god. Cute. I like it. And yes. Yeah. Ole tun chu Imperial Hotel Delhi karon da langa chan chu heta hian lunch stay kan vaia kapu brigadier tenupa an lojin hian ta hian an thleng thina anuam katia min soma ke pa voi ni lai min thlen pui to ni chung tia wang chuan voi ni hian lunch hi kapu nen kan vaia ta chuan mi nthatu em YouTube lama min thatu pakhat alo omnol maya thlate kan han la du na awan nei thlak khop mai khoi muna po kalila mizo te kan lo om vezel hi mal som na ani kan tlang nel pha tu te po mizo an lo om mizo tong min an bia ama chu hei hi ani alo kalnal na la pujimi rontia ta chuan YouTube kalo entry na rontia thlate kan la du na helai mun an kum li lai lo tok to nge nge ya atlamon thlak khop mai mi khol lo takin helai mun a hian kan kala lunch te kan eya hun nom takin kan mangani ke YouTube channel tele ka video te mi lo thlir sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya video dang kan laron dale zel dona min lo thlir sak zel don nia min lo lut saka min lo thlir sak tu te min lo subscribe tu te zong in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se heng mun kan thlen thin na te karon da lang hi kanei wanga ronda kanilwa mi tam takin mun changka ngan mu lo awanga le kan la mu lo te awang in ronda ro min ti tu te inoma chung te awang chuan ka ronda mai ani e min lo thathiam don nia min lo like sak min lo subscribe sak zel turin ka han ngen chewni next video kan zawa in kan mule vek don nia lalpan mal som vek chero se bye bye ule